habari kumbavi nivumbwe mtume sallallahu alaihi wasallam arme biografi yahe shandimisa banu tikaujana ambiuka ya izajiri amtende nambe suje yahe mwana rangu ngenje nambe actualite ya jiri leo suje yahe mwana tijohanza hawinji risaidie amar rimsove mna mwana huo bara hai roho ya hengeli sao rahaka jafa ni ujoshinda bango urgence wanzo evacuer la ndo bonze ba l'hôpital kwa nashinda mwangalie kwa nashinda fanye ndongo lazima ndo bonze kama ambasa eka Zanzibar ekanda honu Faransa eka Komori ngabo association zimsaidiao ngabo na docteur najua boko bahe yendi azahe usaidia wana watiti mashaallah ngarombo mgusisi watu haini mundu yatomsada wae yasaidie daikalinu ba yinu roho yaungwa ni Mwenyezi Mungu naonda rambula wasaidie le mamaskini nalua wale nalua matamu yabo ye mwana ngolopitali nujoshinda ngabuganyoti yafanyiwa hau haini mundu dhamana hauze nzia za ufanya kawaida zikofanywa na serikali waangalie wa monama na jua yendi azia basi doktor na jwangu joshinda yasaidie shasa depa ni mahala ya njoo bewa nezenchida za huwa nadam kanga joshinda yasaidie mna mwanao okay malado ntanda nikemli haku izakadwa bili tikahuja nionese usikitifu hangu wa he presida wa hangu mana izilongo ziloko moringizo nziro walo hunu lwalo dhamana nuamba ukana na mauwe azalika na ruhabala bahari je mwamba mwa Mungu ule mhanti Mungu na mimi ngamondono mono hangu nende ni masikitifu niza mhunra ngampartage na mimi naye Mungu jomvukisha ya mwasulishe ya timizize fikre za heka Mungu abenze ya fanyizo Mwenyezi Mungu ajomsaidia inshallah taala ya mhifadhi alhifadhi wa matamtume sallallahu alaihi wasallam bahashimeleziza ya amani Mwenyezi Mungu amnikasubira na imani jana zendongozi za kaujiri watuka wafumwa wandu wa bal blanc zifumwa wandu ikao kwa Jakabu Hari au kwa tima concerna nizendongoza jiri hanyo wakati yeso shemeza hamba ya amani na kia mwenzi ya amani ya lidala haonesaka yezo amana ye mndu wa amani ye mlezi na leza jiri jana mono Mwenyezi Mungu yotonde abimisa hakiba niliyo ngam mboho mono hangu wa masikitifu ekande za jiri ngam partage yesusi la minao la mine fami mdumsha yambar ngam partage la minae obani yaliyo ike Mwenyezi Mungu haifadhi presida hawahifadhi ngujori hifadhi sonti pia ikamwa menzi baini amba njema nele daika tutambana na zihunde na amba mbili tutambana na zihunde yondo pando wa waizo shezu na zone sherezize ntuka mle haku lokana ngabwanda sungwamba na kama mparisa wandu mtinza ekwende wewe wanda wa mtinza ekwende wewe wanda wa uwa ntikiri ni majeni banga mmonao yembeu lendawo ntikiri mwambwa kalama uwe mndu bahe mkumlele mamle mareme na nyinyi ulo jihoni ndo uwo nyinde mtambi hao ni mdo suplasi shati la sirilo hule watambi hao nda nyibo wana watambi hao nda nyibo maraya yabo benge haroha kanga wanro kauzina yoso kauzina bari presida haulwawa woka jafa yabo kauzina wala jeni hamanda we hafa wodo kamzinia mana wali hafa ataba kartujo hafuji ngono halafu izona njoni eleze lokana haini zijiriwo but haini zijiriwo ngabwandu aluma dhamana mana mwambwakana kamranti bainuti malezi ziniti twabia yatodopwa wandukana na mundemwa wane na mundemwa tinze juzi wa ulawa jeshi kamjarongo wabakola jeshi ya ulawa ndaza balashonele lizo wizo ndi hatinzo hafu alhamdulillah ndizongwanzao
juzi wa ula wa mndu, juzi wafanya juzi hainu siku ata sifu ya kana wanzo towero wanzo weyazali kamna ushinda usonte pia Mwenyezi Mungu aliaribe ha duniani haini mndu abihana mission duniani paka mdatimize mission yahe limrajo henda shamdu kanacho ufa bahari je mwamba mri afi ruwa mwanzao ruwa mwengao kwa bati mrujo shinda ya mwenjiza hata umuri wa usiku na yimcha mekanga mranda mzine baha urawa izoti mastanjabu eka Komori ekale people ya Komori izoti mastanjabu izodi zo mafanya na madabdala izodi zo mafanya na liswalihi mkaiyo mumreme iyo hata mdore mangomano zinano zunguso mchi yabo kabati ndongozi joka mastanjabu kale zitwa bia za kimkomori sha ngwajalia azali mgwa muhifadhi ngujo muhifadhi kamgwa benze ngojo timize manda yatimizize projet ekamgwa benze insha Allah taala jerhunde marunda runde manufaa bontiju ekamgwa benze narike juma chomba njema bahamba na hii kazi yenshi urenda na hii kazi yenshi mimi njakwa himabanu zimi banu hadina la mzazi zimi banu hausikitifu ezajiri chimi banu ya urongoza wa Komori kaba nendo ngoti le president haini kaumu wotero amfaume yalingana nao sisi kana parero amfaume ichondo jolingana nasi ne dunia pia izo ndizo Mwenyezi Mungu yahamba baika mranti mtolopo wandu mwambe na mwauwe ba Komori nunti inigyo na wandu ndio na serikali ndio na madhamana kinachokiri radunga sharia raomba Mungu ntila Mungu irekebisha raomba Mungu leo waja serikali ya nyumeni ya hema shababi raomba Mungu ngazibadilisha rasaidia zenjema rasaidio wana wanu rahanti wambambi isomoze hitima hata ramba na hii hata Mwenyezi Mungu msojofanya hizo ya joka hanzi sharamba lijisaidie ngwajwa usaidia narikwe juma ufanya njema narikwe juma hamba njema shariti he isuloba mbi wandukana na mwauwe na mwe kama mpasa mtu mpwashe iswa ai iba na mtu jeshida ya mpwashe iswa na Mwenyezi Mungu kajazanzi ya kaa usukuwaya joka uruwaro ndu fulani ndo joka kajali hausa fulani haundogo fulani badiyo kena ukiri haini mrunge na banu yanjishiwa jabuka haini mrunge nosuku yazalwa kabati ya parotungu wa mzazi wala kabati ya parotungu wa mbaba wala kabati ya parotungu wa nti nizaliwa wala kabati ya parokazadi ya tosuku ya joka ufa sio juu anniversaire sio ufa sikariji karanti lalo amba njema roho amba izo Mwenyezi Mungu yambari kaya hamba rikaruma juma hamba njema na ufanya njema Mwenyezi Mungu ajabasa ushenti hiyo mlojeleze mbembe uye hatwe kamgwa benze rikana moso ntipia hani yaza ya mwana ya muone ya tukuhe ya kenduro nezi njema za hao insha Allah mimi amina shikitifu ezajiri na mbakana ana jawadi nazakeba niadi yo ngena mwenge mnono ngena ana unonongo jokanwe kamgwa benjanzamu woliende zajiri mana rajawadi rasola wala nrikao wala malezi kwa jona mrunge ya bongo nzo ya we mru wala sebenge nkuhu woliende mrwa ko wajeta ratibu ya hao ngwaja leo tware ndia hero hamba yake yabo ya wanilie alhamdulillah bo akazibire heli Mungu yakahanza alhamdulillah rabbil alamin guna remu afu hatu guna remu atendea ngwa hifadhie mbeu ngwa hifadhie umati ngwa hifadhie nti yekamwa benze yabo mimi leo ntuho mahaku ntina zinjijo hamba yasukana za kauni behabano nyiwani mloko mori ni majie ni rwalo komori rwalo hunu watike mnuru ujuhanda or nilalwa ndani bakanani modo ya uwe mndu yukila ukiri yukabati mndu hatabenge
mriafungwa umuhono yatona mramba ngu muo ekeka mbangu dibyo fadhalika mria tulo asha mria bitsa mria mbangu jate mrero kamransi malo joka zanongo zinupia zinungundo ufanyo ndakabo mguju ramba mgari fadhishonti baba nukabati ujuo kabati ujozi mlinda kabati ujozi joka muhunda Mwenyezi Mungu narnike husnul khatima. Mwenyezi Mungu narnike husnul khatima inshallah taala. Mimi ntina ndogo zinji za hamba dukana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi ma adha wa lahu ma anta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Fantasuru wa tahsab. Da. Nabola bondio. Rabbi أوزناني شكرا نعمتك التي أنعمت على ردنا من الصالحين أنت الله ولي من بعدك الصالحين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم ما أصبح بي بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر الحمد لله رب العالمين قال شكرا Mwenyezi Mungu gani zoja do shukuri yangu rezembi alhamdulillah la kulli hali Leze njema, alhamdulillah, daiman abadan. Rambira njema, alhamdulillah, daiman abadan. Mchina zuhamba, abo tikaza yabo. Mchina zinji zuhamba, yabo labo nakaza, mrensi. Mchulamba kanalinga mwanzo mwende mwawe azali. Ba uo, ya mhancho ufaume uo Mwenyezi Mungu. Yarbe duniani uo Mwenyezi Mungu. Kabatu joshida ya mtoro, yae katu dosuko Mwenyezi Mungu ya kaza. Mwamba, Mbamba nguda temrurona bomdo kasujo ya hengi onda hubi kasujo ya hesku joka uro. Zinukazi kamsomo. Henye. Ezo nonde zinu. Batu lofukikasho nonde halezu lotinza nkuhu. Abanga sungo tinza wanadamu. Hamre basu wanfi. Abanga sungo basu wanadamu. Tujo nda ibi ya yabo mdo jumanti. Ya swali tu wanadamu na ndongo hamanda zinu. Basi nchindongo la paro ziwona. Halo nruwa nankode. Hale mruwa mru. Sha, aba hamdu mchwele ngashononde hafanya hama. Zilantabuho. Sha mgungu jori hifadhu isha gatala. Mgu ya hopone sharo wabaki. Ikezi nuzi jamsomo. Ya jali hamanda inute na zitirendehe. Ejamanda zino wabaki. Nezike msomo wao juu. Watike mrujo subuti ambati na linguendo. Ya tante, ya fanye ndongo. Halafu, eka Mwenyezi Mungu kajatia kana, ula dosu kwa hai, urate. Ya babai. Ba ulenda wale jeshi, hafu, halenge hafungwa. Ya babai. Ya wandu wa dungu. Hafu, mimi timibana hadina la mzaji. Ya ukana neshelezize wadongo ambe ukana nenda uwe nenda chinze kati mpalisi na ucho henda wafanya hindi mtulombe andondo wafanya nabonga nyina mihononga njujo unda mwafanye njujo mde wa uwe wandu kampo andondo aleni kairukana muo kabati liberte hama ukana muo na waketambu na watike tambu, wandu na wale, wandu na chile, eka intingi aruma amani. Dungu jwa uruha ende, hanzoyende. Hende afanye mashuli yahe. Harejei, kabasi nungonje mama ndiyo. Zadunga buzuza Mwenyezi Mungu zinu riziki. Shamto namba ulango ndeso nai, na banu wanada mupia kabasi mdutuende sanai. Bahate mazama, mutona mdoa dhulumu mndu, wahibia wandu, wabuhandu mapesa na wamba serikali ngedonai bali banu da sisonti zindongonga zindona isonti pia na tusojibadilisha ekamu ya hatu nizitwabia za hatu zombi na libadili nikijuma ufanya njema na uaminifu sha wanda tutangiswa fedha hata Garasi ngala ngebane mapesa boyatangisiwa wandu mundambanga mandu mwasaidie ngabo mna mwana toyu upara amar na mwana uo nzatahe katina mbahindi zopia yande zila sadaka na mwende mwasaidie mtoe sadaka yabahiziwa maskini
tina usubuti ni tuele foto ni mweneseni paske ngazi sikiti chao tungilonda hon no mungu simna mwana woi mkao ngamona mwana itaye mwana weli ali yongo l'hôpital ni maarufu wadongo saidio wandu na saidia mnadaika huo bali nudaika haraka tina madhambi bamjotenda zema wahamsiru usaidia mama sikini utoa pulasando afanye mahaburi ufanya pare wahaisima pia izo yonda na misaidiani minchujwa wendo vya mzani mchujwa mgazija mchujwa mjuani mchujwa maore mchujwa mwali shamchujwa kawe imwana daika naona yatambi hao ya lolo pitali na ishe komunike bangu na jabanu ni toa komunike bangu ba shanti pia ngaranzori saidie halila na ujanabe tene zajiri leo neshelezizo wabaki ukana henye haini mrunge na izo yanzi shiwamba na mzadzahi haini mru habi wahuno na programu kamnacho le shinda mwambiaringa mdomo wato ya zalimu muwe bani presida ujohuje ekale ukawa muyahanyu da inu wizo tizono suku madabdala ya hafa izo marenda tiono siku aliswalihi na ulajo kaba swenti wandoka ulima wandoka ulowa kabja katambo ngemka muenga zabari noti pia siku hafa mdozi ngusamo mwezi na maulida na jaliko na sambe yabo kabati jojo shangaza kabati presida ujo hufa komori mtojo zina ikado wa komori pia mto zina rea kamwema rea kamui rea fanya rea tufanya ikamu ya hanyo kamu indwa jini kadhalika leo mwaje kamu ya utinza unaambia nduka nda mtinze nda muwe nda towe roho jinga joka deja umduswambia mdukana nga mjo huwa yo mdufu kwa pirizo manga amjo kutinza yo mdufu kwa pirizo lafu mdamba kana ulafungwa bure afungwa bure la na hizo ndizo roba ndo tasira joni lo raja subwana bailo wandu wende hata ngwazi nao yabo mwaka mzinade mna mwana wala ya hafu mambali atinze wandu wende watinzi mjatiranga mzina usambi yeba ndikenda jona habalinge banu hamu hafu wakabanu harate njanga mzinao shaka mtusikinia uwabaki watujafanya jazi ni mwambe henye na mfahamu ntifanye jazi nutela izajiri zawole za bale parandwe moto ya uba wabola bude Muhammadi yedo Ahmed Abdu usalimani henye sha juzi emu mtujini leheli wa bale mtujini nda hawa ele jeshi bala mwisaka bala jeshi nda ulwa bala ila normali jeshi ya ulwa leo tena walwa saya amna we president ba mjo nafungwa nifungulani pashene de ulaya yenye kamranti basonti pia rizaya larongozo wana wanu la watulizaze roho la onesa twama hainu lona mamrama he westa hamili kamnai kama sikini utivaye choka na moke mnono berizika ngundolo niyo tuzaya njauzana mali njauzana hingi rizkingo na mu wala ti presida wala ti fa silunu baba tunajumba twakaya kabati pala jokanga bo serikali shando kondo lima wandu kondo loazemfi wandu akanda ulawe majeni walunda do poise na zile zeyembe no muhonze ujaunda uhuza yini generation alioza barindi londo alali bulo serikali hata wandu wanzondo ajitoe fidia bahino nzo ajitoe to fidia nende ajitosha tulopwa wandu ndo atula fidia mrenzi banyi wanafiki ni wanafiki
baka mzondabo mtoto henda kosa ujwa kane henda amna mchinza mjofungwa ngamwendo ngamnachinze ngamjolwa henda shotulopwa abantu ngaba haweiwe hafa njanga mzina usambe na inde mwambia kanangishia pia ze video pia zanjistrewa mdo zamba yabo rwalo komori rwalo hunu pia ma position na mwaposhe hichwa na mwawe wafe na muasise haya wenjazi ankili fubi wadungu amba ngwaji kwa fungwa wafungula wataopilizwa pashie tazino kajaji wa maskini nguna mrehemu malaliyo atu wenjati makusudi nguna mrehemu dari zaya tu wenjati makusudi ha mkomori wa peu mkomori wa peu mkafikira zalingo sojoru halaja soma zedwa ya jisilia na ajwa kama miloni maandeo no mimi njo ujwabo tasi njo soma nijilize ngefadhalika Nyezi mkwambi habala na mission d'emergence ujo itimizi ruoneze pale zitulwa ruono mwenje uje ruoneze nzia zitulwa ruone majeni wafanyazi ekangwa benzi baza lwe katina amri ya Mungu ya amri ya Mungu ba Nyezi Mungu kana zimshinda bata tsunami yo joibe harmanti yende tsunami yo bewa ni Nyezi Mungu ekangwanzo haupepo haravanje pia bayenzi kelero hombi neni ambibu manzo mahale bayeni samdali jajaba no jamba kaza lina baki ulande mmesi sembila bondo tila miyaso jobabwa shabana rupengo wa mezi banata hunuriliyo unu mezi manga banata hunuriliyo unu mezi fadhali kwa dunge yezi kama mbo ngoza badilia la joanda zatu baza lekange yabo ya mhanti Mungu shati mvuza ake shaya mhanti Mungu eka mwanzo tombe mukado sindi wala mukado ulwa wari ata ujo kwa mdono no sodola la hofu maransi se fikirambi no upeu neze rohombi bamga mona generation ujendero asikini yao les génération ntongo widunga sababu kamnabona maru changa mjoya abo mwamba sati na ida we ufe bahima laba lodongo ishalijo haya mwamba na mdemwa huo msomba kana ishia usaujua kana ujahungo jojo ulwa ufe ngeni nto ujo ufe sanzima ukefidi sababu ujua ka umwahafu baone fidi atusira bakili kenti rozine sambe batu Andilan tamu alaikum salam zana ba meja alaikum salam halidi mwini andilan Lewanga rongo hazina la mzaji. Kala temu biliba, de temu yinu ya jiri, ni ya nise usikitifu. Uzajiri ho, so ni ma president kanga mpartaje. Isa kanjazi mhunde, karjajibiwa, Nyezi Mungu hafanya eheli ya kahanza, izinu penga jaheze nia za huwa nadamu. Ngwajalia jawadi akaya wakajibrila mlapoka jibrila mwanadamu hamadaye alhamdulillah jinongwezi bile heli Mungu yakahanza lizungwanza wamandele lungo hamba lizungwanzao kadwa bile mnamwana wala ulolo pitali ba ntina ngozi nzamba shando shelezi zo wabaki lekazino nazikemsomo ndatulolelema ndodomba ngondo ya tsinzi ngondo ya uwe baya bosa ujantukana ngamondo latinte nife shabo nchula navuke ya undu faida hindi chikali ukanamu ujisa na baketambu hatasha na rutokana mu bange rutolenga maja la pompi rido hunwa bake rutolenga maja shingo na rutokana mu amani yentine rutokana mu amani amweleze example ya jana Presida wa kamili ya kanza wana bonge na maskwat wonu kwa tina tamba imani nge wala ka presida haru usamba kana wala wandu wadunga na ebona itwashi wafumu bal perdu wala wakabala pia waundani ajali hauwafu
kwa wale wakati ngo jinji watu wafanya bal perdu cha ngoja dia amba ngwanzo amani hadunganise amani ngwendo cha izorumbao wabaki na zikemsomu mrenti zeruhombi mrenti yeniambi atolopo wandu waulwa wawafe amtolambanga mdomo wa wandu wafe ibo ndi wandu alona muonga mulisa anga mnusa wandu mfanya ndu wendi ekaule mwaka duniani basi endesha tulopo wandu ndo waulwa wana mdemo uwe na mdemo amenyi na mdemo asise hayi mukatutofanya kwa mndungena mashishio ngena matu ngena mashishio enda wewe antopwa wandu wenu na masise na maheze na ngaba mfanyeze atatifu pia manze mumu yazali kamtushinda nezi Mungu tomuhifadhi hani bali mwanzo mumtero Mungu tomuhifadhi ndo jina ndo ufidia hani bali mwanzo mwande mwamu nezi Mungu tomuhifadhi ndo jina ndo ufidia karikabo ngojo ralika juma homba njema raranti leke juma homba njema rensi zero hombi ba mwana mtolopo wa mebani hani ndo waulwa wafe manati mndu baba utoshindo ndambio shonge na akili kana so kubalangwa nda uwe mndu aende awe mndu changwa jopo watoto bainga mndongozo ni mabaki nekenga mwisho video henye niwane wa 19 na 18 uheya hata ujakaranta mtikiri mhalalwa mtulwa bungu na mwone tambu hata laanla kanga zijoroha irizikio ngina Mungu yentine karma tambu hata na karma amani Angelina Medi nezi Mungu nikezulo na haireka Mungu abenzi banu mwezi mtukufu mwezi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ngasibanu gartongo wadhiyo uwala Manlo kartomba politiki longa sarma social ngara shirezi zao ngarambao titwale foto timonesa ni mwatende etemu ya bilinde hemna mwana wola ndahem na mwana wola ya ulwawa mutainu ni matuka yabo tu yakaja ulwawa ya ulwawa sa yakanza bwe mtu hafusha weile mna mwana ulo mwale no umisetwa hili mojo nekezulo na hereka mwa benjon bemna mwana yazala handicap yalona problemu yalolo hospitali yanzo ya bahizi banga mona elia haji na bebe ndezi hafani bangula hifadheo wana ikamgwa benje wabaki nizingu ya uhifadhi lishaga taala watike jeune watikera mwana ujamba enda uwe mndu hakubalenda uwa mndu hauhabala shono ndi aroha bala watanga mtuka utongeza abaka wasi mndu jolo kusubutie kana shono do da honi yekana mwana monongu roho nuna do mtunda kala kajaroha shono ndi abalalawa nuna do tunde shono ndi kashinka jabala sharoha baba senu la jalia yabo jumantia hezo nonde mana halando do wana nkode aba hazo nonde kadhalika mndu jitwa bale shondani mndu atinze president yabo hanti kango ya mtinze ya jiwe hauya ulwawo ajoka kana uvuka tutswaswe kana uvuka halimbi abala shononde ambango do awe mndu kadhalika president wa Kamila Rumanti henye kalongozo wana wanu kalongozo wana wanu ramba kana na mziye mrenti samani mnemba machi bamnani kwa samani mnanyora
Bismillahirrahmanirrahim. Ba halafu simibano njakala ndongozi nji hata kala na temu fubi ya ujani partage na mina ne serikali nzakanda zijiri president wa hatu en tant que Miriam Komor manabo ngebachiri ndongo sonti pelera sujuka musibani rwa kwa mwandala sujuka mwanda hawa jue waheze sambe wadozina nabo yeti mastanjabu medabdala wazini wazingizo mji aliswali wazingizo mji yabo nalikefula hao jwale mana tuzunguso mjale ngwabe haburupo ngo wala jwabe handa ushawa joka zungusa nomji none babiranshi ma president wabo na shawa hale kalsubaju baika batiza juhuja za jorishangaza. Merci beaucoup. Ino ndo watoto la nuli ya juzi ya anniversary ngona inde la montu connecté. Lena jima nyora njema. Lina mwana bala ujabanu ya jaya ambapo mavaya satontai. Tama alhamdulillah rabbil alamin. Tunabato nuli ebile ko tonele joto. Le joto lizingara ondro. N'étoile comme tu l'as dit ma sœur. Bah. Non. Enya jimanyora njima. Ajo jalaba ya ndo wanaumbaza gao no msitirisha batana. Bas. Merci beaucoup ma sœur Angéline. Bah, halafu izuni za habari Chimibano, juste pour te dire, voilà. Ata mimi ntujua ta emonjo kahamba. Wadonga mbana mawe bao jonda uwa. Na mawe. Ngomde mawe ndo. Inujua mbamdende awe mtuta matende wende. Nto uje ondo awe. Shakutola wana uwe. Uwe presida, vae mauli ya jakenti ya doo uzinie isambi. Nguna wanike baraka wonti, inshallah ta'ala. Wana pia nguna wate baraka, nguna wanike baraka. Kani moro nezi njima zahawe kamgwa benzi, ruwana ruwa juhu. Inshallah ta'ala. Yarnike husnul hatima kamgwa benzi. Ngono. Mleti kentu kana, halile wo. Loazi nisambe hata maskini na we mwana ula hafu. Mtu namba mrende ya uluawa. Enda we president ende harate, hafu. Njanga mzina usambe. Yabu marunga bwasa ujuka ujua ende tena. Shanga wadungu. Wajuka ujua tena mbengwa ndo uwe mndu. Mtina tazi njizo hamba vraiment je suis dégoûté. Ye kamu ya kikomori. Wodi wakana ruombe njema. Risaidie. Zendia zifanyi wawo zanlisiwa. Ye majia tula bolambla banu na fende sambre monjongo jone ema alapia monje wajua. Bolambwa ye majia je yaje. Riwone terefanyiwa. Riwone rituka na mori ziwone. Zirendeka mwa benzi. Na roheri njie na menye zanlisiwa. Zionele pitali leta ilesa njonjani. Womonja bahando chilwao uize rikane moro no tamiliwa wodondo dopa shiata myabanga nzoka nyote mna mwana wei yabaiziwa yafanywa majiro bonde na bonge ile hospitali hatu odione reference au indien ma docteur sangwa hopia ngwa prepare wao nezana nezindu wajuka huja juka wana bakadosa mapesa na msada wabaiziwa wanda sujuka angaliwa yapo ngoja laba science njendo yelenga mvubo ntiju andwa bahangwa za yao wala kamna do pashanda end amre pashanda falanta ndungu tiyo ko mori mwali yabo alhamdulillah yelikanda ngasindaho nashukuriye Mungu alhamdulillah mashallah wani ensemble ba alhamdulillah yelikanda nashukuriye neema Nisi mga jorere borjoka na muro ni njema jazinu
ngwabarikishe nti narike jumamba amina rirenti rohombi rirenti niyambi baniyambi kezalulu niyambi kelekeza rohombi kelekeza mrenti bahunu duniani hunu sonti pia rikaubira nunga lipironziani ngena rikejuma hamba njema rikalemuo rione njema rifanye njema shartoka juma toleya no hapiza no leya nabola sirilo hunu nabaka toda la kanti la sina ora kalmwe tambu changane ndantu abilinga retunga rejori jazatu ngena rwarenti balo jioni ndo abawo shatida minona ole josi ishalashi ngamona mroula di journalist wa Komori ngamona mroula taula salolando kule olandeja hai ile ila yeke waloji honi ndo waba wondo atambia ungarijwa kwa luku mwe ndo atambia shatida sirilo manga sisi ngasi hunu rotumenze mali rebeha ronda rehibiwa rebeha mali ndo alifanywaze elimu ndo haze nyibara alifanywaze elimu rangamiziwa hanimba ndo rotobeha loko mori warenga karamba hizo bezo kasinyangu damine jirani damine mwanama damine mramla ikarto shida rekebisha hizo ngeti lota hiza emfa umekango ndeson ebo sisi utongo kotizema pesa la si hawazi namba mtango ula hibi karto na hizo wala amba renge ngondo afanye warenge utolo tangiswana karto na hizo na waze mali hizo pia ndo shida fanye ndongo Komori uli adamba presida badi bano sonti pesi ma president jojo ulekeza Komori ilemewa sasa ngone mwana we abango blijaba izwa ndi Dar es Salaam maisha Komori pia yarudi ya Dar es Salaam karombo mnguma ruba ma Dar es Salaam wadoja Komori buko Mwenyezi Mungu kanazimshindao kama na ndongo za fanyie sahi wali kandao ngasinda Njakaja nifanye siasa leo parce que quand le tamba siasa ngawa actualité ilo actuelle aba hazamishi yao dizae mwana woi yakanza ya uwe ya rais wa president Mwenyezi Mungu yavukisha president yavuka yakajibuli Jawadi Mungu ajelete na Mungu yamvukisha Jawadi ngampatage na minaeba ula ndwa heri mwanzani wangu ni mjuawe namna hao kwa jojo na mwanadamu yaonengwa njo ulwako kwa yabo raire mwana nya Solahu. Wao pia wanduza mufti. Wa mjombao mufti atajawadi wa yaula wa mjombahe mufti yakanza wa mjombahe. Yabo wafati huo hao. Yodo dauni hao. Kamtuan. Ajali hamali. Mwenyezi Mungu ananikezi na heri. Nekeza birazi biri nekezi biria yabo. Watike ajali jai yote na mrende ambia baleshono ndende ambe ngutinzo mndu rirenti ndonga hezo no dezono ndezinu likarishindine rabaso ezemfi ikazi jao barini rirenti ndongo na mrado state na kayentingi na madhamana yentingi na serikali ndio rongoziwa ndinaishie samina twa na jahunu manga konga state hiyo munukabata josubita baleshono ndembe ngudatsinze mndu Ndatsinze mndu bengu jotsinzo kweza jali zopya ngazijirwa rumeduni Mwenyezi Mungu naifadho wana wabake kamgwa benze bamjazahe kajazombeya kabati mjajombeya ndongo jazinu na zinu pia lezila longo hamba lizongwanzao alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu na wahifadhi wabaki ya rehemu wahafa ya rehemu wafua hatu ya rehemu maislamu Mwenyezi Mungu arinikezilo na heri kamgwa benze ya tsaulezilo na heri yabo ntina zinjiza hamba leo yabo miminga mkazo yabo Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tina tazinjiza hamba gami dépassé